تو نوروز و سال پارلمانتر دم پارتی لامده گلمه نوروز خانم دمه باش کنفرانس پیامای چیه و کیه تیده بشتار ببین یعنی مبست من تن جنین پارلمانترین باکور کردستانه یعنی یه پارچه دینجی تیده هنن روز باش مرحبا جواره کنفرانس و پارلمانتری جنین کرد بن نه تنه باکور کردستانه اصلا جه هر چهار بشین کردستانه ام بگرن کسی که وقت جن و کرد لپارلمانتو این دنیای ده ل اروپا ده یه ولات دیتر ده جی خو وقت نونرتی وقت پارلمانتر بکار کری ما اوج دعوتی به کنفرانسی کر کو ام رنگی کی جنین کردا سری ده کردستان اما لتوای دنیای ده بدن خویا کرن جبر به کنفرانسی کی گله کی برفره هم جبو تبلیبونی هم جبو نقاشان گله کی برفره افجار یکم کو بوی بونی وکا پارلمانترین جن کنفرانسی که بوی شکلی چیده به هزیدتر تولیبون فیزیکی جباکوری کردستان و لباشوری کردستان چیده به هم جبو تجربه این واین کو پارلمانتری زیدترین هم جبو هاتنو چونا واده جبر کو به تولیبون قال که پارلمانتری جن لأوروبا انجیل باکور چونا أوروبا جبر کو قدخه هنه نکار تولیبون او به ریا آنلاینه تفلی ببر ایرو امجی آمده دست بدکن ایرو اصبه و دروجه به کنفرانس آمه تپرسک بکریه کرم که ببره نوروز خانم وگو هچار پارچین کردستانی بشتار بونا جنان لروجاوای کردستانی بونا في کنفرانسی هر وها باشور و روجلات بچاوه کیه هنن یا نه هنا لباشور کردستان هم جنین کردن پارتیین جدا نه لگوری پارتیه زی ببیشم نیزی پنجی پارلمانتری جن دو ایواری و لبرن اوی زندی آنجا به فیزیکی و تبلیغ ببل ام وقت باکوری کردستان ای دمه پارلمانترین 21 پارلمانتری جنین کرده کو ایرو پارلمانتر ترکیه دنو نرتیه دکه ام لبر بن حوالی می بره تبلیغ ببن باکوری کردستانی اوه تبلیغ ببن دیسال گرتگه هده دو پارلمانتری ما جن هنه و پیام باور خوندن لروجاوا و پنج تبلیغون چه بباله بله اوه به آوای کی آنلاین تبلیغ ببن و هر رونشتاندن نداشی دانشی نداشی و لسر و یک آخافتن چه ببا دیسا جیشن قاله و تبلیغون چه ببا لروشلات تا کردستانی و که سیاست مدارن پیشنگ کردا و تبلیغونک اللي داری چه ببا یعنی ام دخوازن هم هفبشی و نونرتیا کردستانی و داری رنگی که برای چیکرین کو ام جن هم مسئله آزادی جنه ده تندیا لسر جنه پسگری که لسر جنه هم جوا که کردکی لسر مسئله نتوایی ام روله کی چاو دلیزین ام دکارن و چاو خورد بکن ام چاو دکارن تیگلی خو تجربه خو جهاب را پار و بکن ببین صدام خورد کردن همو جنا و همو پارچه بله او پارلمانترین کرد یعنی که اگر لناف جهپی یا آکپی یا پارتی اگر دنیای ترکا ده هبن بس کردن آوانا جهاتن و خوندن یا نه؟ نه افجاره یکم کنفرانس شده به جبر ویج بکو جاره یکم متن جو پارتین کردار سینوردار هشتنه یعنی استی اما لپیشرو جده که اف کنفرانس انجام نامه ده بریارک در بکه و آن کنفرانس دوم بکه دوم نکه و به چه شکلی دوم که مکانیزم یک چاوه ببه حوجه تکلی چاوه بردوام بکه و چاوه برفراه ببه لسر و داخواز از باور دکم سالک دیان دو سال دیگر اف کنفرانس دوباره بکه امی کاربن و برفراه بونا خوشی و چرچوبا خوشی زیاده تر بکه بله نوروز خانم اوانها هون تزانه مثلا اف کنفرانس ها هفته ملگل پیواجوی آشیتیه یا کو دیده دمشه به تایبتی نافجی جواکا دموکراتیکه بگمان رولا جنی گله کی زیده یا د کنفرانس دا سرویه که هونی جواب سکنن هم و اخفتن دا جبر کو اف کنفرانس برحه کی چاوه آنجی به کنجکتورک چاوه تیل درخواستن یکم لسر آزادی جنی آنجینن کرده کو لآزادی ناو جواکی ده جواکی که دموکراتیک ده روله کی گلک مازن دلایزی ایرو نه تنه کردستان تنه وراستیه دبینه دنیا وراستیه دبینه و جنین سیاست مدارن کو پارلمانتوی ده هم وقت کو رنگی بده ده خویا کرن هم جی پیشنتیا و مسئله دکه دی سال باکوری کردستان به ترکیه را اما به توای کردستان و باندور بکه پیواجوی که پیواجوی کو برز اوجلانا درباز ده به و نواوی ده گل قناخین مزن هم تیده درباز بونه باندور
کردستان جی باندور رشلات ناوین دنیای ده جی بکه وی گاوی ده وی حوجه داین جنین کرد ان نتوایی کی کرد و چاوه حوجه ما کو ام بکاربن دسکفتین خو بپارێزن و مەزنتر بکەن وەکە گەلێ کورد و ئەو ژی وەرە نقاشکردن و پێواژوو وەکە پێواژوویەکی ئەرێنی پێواژوویەکی وەرە پشگیریداین پێواژوویەکی وەرە مەزنترکردن مەسەر ئەساسێکی چارەسەری و ئاشتێکی بڕوومەتی ئەمێ چاوەکارە بن vê pêvajiyê xwert bikin ve ev jî were nîqaşkirin. Roja duyemîn rûniştandin wê tin nebe wê çar atölyê me sereke hebe her çar beşê Kurdistanê jinên bûyîn sembol bi navê wa me ev atölye dana dest pê kirin ku ve atölyeyê de her atölyeyeke mijarekê bigire dest mijarek jî zaten xwerkirina rêxistinên Kurda an jî destkeftiyên Kurdan e û wê de ev pêvajî jî were nîqaşkirin nirxandin ev konferans ve hem ji bo vê pêvajiyê aslında weke piştgiriyekî bandurekî mezin lê bike hem jî bo netewayiya Kurda de rola jinê wê dubare ser parlamentoyê de were nîşandin ku wê bandurekî mezin ez bawer dikim wê wir jî bike. Baş e Newroz xanım bo her du mijara jî hem ji bo rola jinê de meseleya pêvajiyê de hem jî de hemû mijarên neteweyî da hinekî girêdayî bi hebûna jinê di navendên biryaardanê da ye hebûna jinê di navendên siyasetê da ye em mesela behsa Tirkiye bikin yani li gorî ew şert û mercên demokratîkên ku li Tirkiye aniha hene çi qasî ev mecala heye bo jinê ku bikarbe hem duwarê neteweyî de kar bike hem duwarê navendên biryaardanê de rolekê gelekî baş hebe û hem jî pêvajiyê de rolekê gelek girîng hebe. Ev pir zehmet e rast e ama mümkün e. Ji ber ku îradaya jinê tevî hemî desthilatdariya hemû qirîza hemû tangasiya hemû astengî ku derdikevin hemû nîzîkatiyê serdestê mêran de jî ji xwe tekuşîna jinê ji bo avakirînê de rolekê dileyîze îro ne tenê Tirkiye biborin îro li dinyayê de ji rûşilata navîn de jî heyîna jinê îradeya jinê tundiya li ser jinê hem biryardayînê de hem nava jiyanê de weke ku heta ku ji desthilatdariyan ji mêran werî ku were tune bike ji ku bi tekuşîna xwe bi bedelên xwe jin hatine vê astê ku îro Bakurê Kurdistanê hevserokatî heye îro li Başûrê Kurdistanê heta astekî qota heye îro Rojavayê Kurdistanê şoreş ser milê jina diçe îro Rûşilatê Kurdistanê de bi pêşengtiya jinê gelê Kurd şiyar dibe û ser piyayê dimîne yani ev her mijar aslında li dîrokê de jî rola jinê de xuya kirin ji bo ku em çi qas vê rola xwe bi awayekî rêxistin kirî mezin bikin em hep qas karibin bandur li ser polîtikayên li hemberî jinê jî bikin. Îro li Bakurê Kurdistanê de mînak ez dibêjim hevserokatî hevdengiyê ku bi nûnertiyê de wekevî pêk were yan li şaredariyê de yan jî siyasetê dîtir de çi qas weke îlkeyekî ev tiş hatibe qebûlkirin jî zehmetiyê ve pirin ji ber ku jin xwedî biryara xwe bide xuya kirin navcivakê de pêşengtiyê bike hinek hem tiştên dîrokê de navcivakê de zêde hene hem zehmetiyên nav siyasetê de jî hene ji ber wê ez kurtaşî bêjim erê zehmet e barekî giran e ama jin bihêzin ji xwe bawerin ji bo ku vê biguherin ji xwe siyasetê dikin. Belê tiştekî dinê jî heye mesniha we gotê destpêka xaftina xwe da vekerem kir nêzîkî 20 parlamenter çi ji Başûrê Kurdistanê hatine û nizam 20 bû çend bû eger hinê pişt rast bikin pêncî belê du ezmûnên we û wana cuda ji hev heye yani yek ezmûn ewana li herêmeke federal da ya herêma Kurdistanê da parlamenteriyê dikin hûn di nav şert û mercên cuda da li Tirkiye parlamenteriye û nûneratiya neteweyekî dikin çi ezmûnekî hûn dikarin bidine hevdî yani sûdekê ku hem ewan ji tecrübê we îstîfade bikin hem jî hûn ji tecrübê wana. Rast e îro zaten wê roja yekem her sê rûniştandinê me li ser vê be em ê bi leylezana dest pê bikin rûniştina yekem de em ê heta ku îro werin hem dîrokê bînin bîra xwe jinên Kurd bi çi astî de xwe daye xuya kirin hem jî em ê tecrübeyê xwe ji hev re parve bikin. Erê li parlamentoya Tirkiyeyê de weke jinekî Kurd ku li hemberî mafên gelê Kurd ku em tekuşînê dikin zehmetiyê wê gelekî giranin ama tecrübeyê ku derketî holê de bandorê ku derketî holê de gelekî mezinin jî li wê derê jî tecrübeyekî cuda heye nava xwe de zehmetiyê wê hene erêniyê wê hene cudahiya wê hene em ê roja yekem ji xwe va tecrübeya ji hev re parve bikin
ام چاوا کاربن نیشه هفدو بکن چاوا دکارن هفدو زانست یوان بکری تجربه خواهی هفرا پارو بکن خواهدو خورد بکن خواهد روژه یکم و به تجربه یاره در باز ببه هر سی رونشتاندنه مجی. بله. نوروز خانم ببره از آنم گوریا و ازدواجی بود از پرسیاره که دیسا و عزیت بکم لباشوری کردستانی پارلمانتری میجن مثلا راست شری نتوایی دیدن لی آوانا قونا خک پیشتاترن در باز کرنه جه باکوری کردستانی لی برای واجبه که پارلمانترین باشوری کردستانی فمینیسترین جه پارلمانترین باشوری کردستانی یعنی با شر ماف و آزادی جنه دا چه پیشنیاره که و یان اصلا گوتو بیش سر و مجاره جده هبن با ماف و آزادی جنان یعنی وکا جن نه وکا گوتو کیجان پارتی یان ایدئولوژی چیه سیاست چیه و همون داینالیه که مجاره جنه دا بگمان تزانی یعنی پرسکرک هف پاره یا کس یا همویانه یا کس کنینه عینی وسایج خو کنفرانسی به ور رحیت داخستن اما جدایی وسایه اری لباشوری کردستان ام ببیجن ستوی کیه لاستا نتابونی ده پیشکتنه کیه اما اف ستوی پاراستن رونشتاندن لنابا ستوی ده جهه جنه رولا جنه داخوازه کو استی کو جن دخوازن نبی استی ده ایرو سیاست باکوری کردستان ده چخاز وک ستوی کی هاتی قبول کردن تنبجه ام سیاست ده هم هفسرکاتی هم وکوی صد پنجی یعنی نونرتیاوی هم جی شارداری ده هم مجلس شارداریان ده هم پارتیین جهرم بگرین حتی جناوند ده ام نونرتیا انجی تمثیلیت جنه ده جدایی یک مهیه yani ama ki aslında feminizm gibi çifte nikaş nakin. Jin ba azadiya jine, ideoloji azadiya jine em ve çifte destekler. Ere feminizm em ze sud digirin, çafkaniye ki mazına, diroke ki mazına em nafavda dahawinin ama sekna jinen Kürt nizikatiye de vaka azadiya jine, ideoloji azadiya jine desteklerin des. Aslında tecrübeyin ku derketide mesela jine de Bakure Kürdistan'ı ju ali ve cudahya ve cudahaya yani ejber ve ambibejin ere le Başure Kürdistan'ı jinin Başure Kürdistan'ı u jinin Bakure Kürdistan işte bu cehav fem beken ba avaya ki zindi kabul kirine de az babardı ki mügelek tişt cehav du cuda bu navi have amne karım bejin ve kahve bir de ne tane ve az bejim federal parlamentoya Kürdistan'ı parlamentoya hereme ya navenda Irak'ı da ji parlamenteri jinin Kürt eli verbin اول وی دریجی تجربه خوش مرا پارو بکن. پر باشه. از پرسیار داویجی بکم سبارت به هر گریدایی به پیواژوی یا جواک دموکراتیک هیچ روله که و یان ام بیشن که رول حتما هیا یعنی او داخوازه هبه لی پلانه که و هیا کو پیوندی خو لگل جنین پیشنگ یعنی ترک داینن جبوکو آشیه که جواکی چه بکن هون زانن یه افشاری چندی سالان نخوشی یعنی جی دورتیه که گله که زیده پسیکولوژیکه که وسای شکلی نابرا ترکان و کردان دا هولی وی بو وی واری دجده هبن یا نو یا امونه وکه بشتروانی و کنفرانس اما مجلس ما جنا ادم پارتیه مجلس ما جنا ادم پارتیه جوا و کارو خپاته دکه رجا نقاشن مهاجرت مهدس بکری حتی نه پیشتی تایبتی 27 سبات بانگوازی دیروکا برای جلان اشون ده هفدیتنین هم اینسیاتیف جنین جدا هم نویسکارن جنین نافدار هم ناف سندیقایان ده ناف پارتیین جدا ده جنین وکاکو باسکی جنا یعنی مجلس جنا کار دکن بواره هفدیتن هنه جبوکا هفدیتن هم باندورل پیواجیه بکه هم جی siyasetin nizikatiya Kurdu Türkada erini bandur bike Afganistan'dan mahane devam deki ve pişti ve saati şun deji ve meclis amaya Ceneva'ka xapateki juda ve dom bike. گلک سپاس کم نوروز خانم کو سر صبح و عزیت کشان لگل مبوی سپاس کم با خاتون نوروز وشال پارلمانتر دم پارتی جامعه گل مبوی هر بشین از سپاس دکم خاطری و دم باش